انا دلوقتي عاوز احلل صفحه منافس ليا، وعايز اعرف دلوقتي المنافس ده شغال ازاي، عنده كام ادمن، الصفحه دي بقالها كام سنه، هل الصفحه دي حقيقيه ولا هم اشتروها، فيها فيكس لايك الكلام ده كله. فخلونا كده نجرب واحده واحده. طبعا الحركه دي تقدر تعملها على اي صفحه من صفحات الفيسبوك. تمام، هاجي اخش كده على الصفحه دي، صفحه مثلا كده منافسه ليا مثلا، اروح دايس على كلمه اباوت، او طبعا لو الفيسبوك بتاع حضرتك باللغه العربيه هتكتب هنا، هتلاقي هنا من التابس هنا مكتوب كلمه حوله. طبعا الحركه دي تقدر تعملها كمان من الموبايل مش بس اللابتوب. بعدين بتلاقي هنا في خانه كده اسمها بيج ترانسبيرنسي. بيج ترانسبيرنسي او بالعربي اسمها شفافيه الصفحه. هتدوس كده على شفافيه الصفحه. بعدين بيجي لك هنا جزء كده بسيط كده بيقول لك هنا اهو من شفافيه الصفحه ده ايه. اول حاجه بيقول لك الاي دي بتاع الصفحه اهو. ايه الاي دي ده؟ الاي دي ده بيتم استخدامه في بعض المواقع او بعض البرامج